Znači, na početku da kažem da ja moram da se ne složim sa uvaženom koleginicom, prethodnicom i da iznesem disonantne tonove, ali pritom ne sumnjam u dobru nameru svih koji su radili na ovim ustavnim promenama. I ove ustavne promene imaju dobre odredbe koje su, nažalost, po mom ličnom mišljenju, sve obesmišljene i poništene u delu koji se odnosi na sudstvo upravo izmenama postupka izbora sudije prvi put i upravo sastavom Visokog saveta sudstva. Zbog sledećih razloga. Nezavisnost sudstva se po meni ne ogleda u tome ko bira sudiju, već da li sudija u svakom konkretnom slučaju odlučuje samo po pravilno sprovedenom postupku na osnovu propisanih pravnih normi i dokazanih činjenica, a bez uticaja bilo kog trećeg. I da li su rezultati rada sudije koji utiču na njegovo napredovanje objektivizirani i objektivno utvrđeni. Apsolutna objektivnost, apsolutna objektiviziranost nama ljudima nije moguća uvek, ali se tome teži i posledice reforme pravosuđa iz prethodne decenije, za koje ja lično mislim da je katastrofalno izvedena, ali sada su posle 10-ak godina vidljive dobre posledice te sprovedene reforme. Iako je u toj reformi mnogo šta pogrešno urađeno i koješta puklo između ostalog i preko leđa mojih klijenata i mojih leđa, ali sad to nije bitno. Ove promene, po meni već je koleginica rekla, ja se izvinjam, ako me prekidate, ja mislim, ja moram da se ne složim sa koleginicom iz tužilaštva, ali ja govorim samo i isključivo o sudstvu, uopšte se ne dotičem tužilaštva, delegitimizuju celokupno sudstvo i svakog sudiju pojedinačno time što njegov izbor više ne izvire iz narodnog suvereniteta, jer sudije nikada ne bira Narodna skupština koju građani neposredno biraju, već ih bira neki građanima udaljeni organ na čiji izborni lavirint građani ne učestvuju. Najveći problem i problem koji po meni obara sve druge pozitivne efekte predloženih amandmana je taj da se slabi sastav Visokog saveta sudstva kao organa koji jemči nezavisnost sudstva i odlučuje o izboru, razrešenju i napredovanju sudija i izboru predsednika sudova. Tako što se iz njega izmeštaju članovi po položaju iz zakonodavne i izvršne vlasti, a biraju se 4 istaknuta pravnika koje Skupština bira po konkursu ili dvotrećinskom većinom, a ova dvotrećinska većina podrazumeva političku trgovinu. Prosto to je tako. Ili ih biraju predsednici Vrhovnog suda i Ustavnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana. Ako pretpostavimo da će na ova mesta 4 istaknuta pravnika biti izabrani ljudi savršenih moralnih i intelektualnih kvaliteta i besprekornog obrazovanja i pravničkog znanja, moramo reći da oni nemaju u Visokom savetu sudstva nikakvu težinu. Njihova težina teži nuli. Ne mogu zaštititi ni jednog sudiju izloženog nedozvoljenom ili neprimerenom uticaju koji se sada uvodi, a tek treba da saznamo šta je to primereni uticaj koji se uvodi amandmanima, a do sad nije postojao. Oni mogu eventualno da svoje izdvojeno mišljenje objave
na sajtu Visokog saveta sudstva kao saopštenje, pa ko pročita, pročitaće. Preko toga mogu sva četvorica da odu u Pionirski park i da otpočnu štrajk glađu. I tu se završava sva njihova moć da zaštite sud od nedozvoljenog uticaja. A uticaj na sud u mojoj praksi od blizu 30 godina, a zastupao sam pred sudovima Srbije i velike strane korporacije i nikad nisam vršio nikakav uticaj ni na koga, i zastupao i male akcionare i radnje kad su protivnici bili i verske organizacije i Fudbalski savez Jugoslavije i FIFA i UEFA, i ovde dobit ćete pismeno u amandmanima brojeve predmeta. Uticaj se nikad, gotovo nikad ili izuzetno retko vrši političkim putem. Nije politički uticaj ono što opterećuje naše sudove. Veću zaštitu sudijama pružili bi stolar, ribar, krojač i kovač u Visokom savetu sudstva, koji bi bili izabrani po položaju kao predsednici Skupštinskog odbora za pravosuđe ili Ministarstva pravde, jer iza njih stoje stranke koje za njihove rezultate rada odgovaraju građanima na izborima